ji bernameyeke taybet li bajarê Amûdê silav û rêz li we bên temaşevanên hêja. Em ê rewşa koçberên xwe yên ji Efrîna dagirkirî û serêkaniya dagirkirî yên ku li vê derê li bajarê Amûdê dimînin, em ê rewşa wan nas bikin. Dema ku mirov dikeve ser rêka koçberiyê, bêguman gelek serpêhatiyên zehmet û biêş rû didin. Em ê wan serpêhatiyên biêş û zehmet ji we re ragînin. ûniha rewşa xelkê me li vê derê bi çi şêweyî ye, ew rastî zehmetiyên jiyanî yên çawa tên û daxwazên wan çi ne? Ji îr û şûnva ji bo vegereke bi rûmet li ser ax û warê xwe yê qedîm, ew ê têkoşîna xwe derbasî proses û qonaxeke bi çi şêweyî bikin, em ê wan jî ji we re veguhêzin, ji we re belge bikin û ragihînin temaşevanên hêja, ka werin em bi hevdûra rewşa xelkên xwe nas bikin. Belê temaşevanên hêja vê carê jî em li bajarê Amûdê ne, em ê dîsa serpêhatiyên xelkên xwe yên koçber yên ji Efrîna dagirkirî ji we re ragînin. Vê carê em ê bi serpêhatiyeke mirovî bi rewşeke mirovî ya balkêş dest bi vê bernameya xwe ya taybet bikin. Ciwanekî bi navê Ebdûrehman Sîraç li gel me ye, ew bi xwe cara herî dawiyê li taxa Şêx Mexsûdê rastî êrişeke dijwar hatibûn, wan jî weke bi sedan niştecihên her du taxên Kurdan berê xwe dabûne nexweşxaneya Şehîd Xalid Fecr û ya rast li wê derê rastî bûyerên gelekî biêş hatine, pişt re jî berê xwe dane ser rêka koçberiyê û ber bi Reqqa û ber bi Şedadê ve hatine, ew jî li wê derê rastî êrişa komên çete hatiye û di encamê de ji lingê xwe ve jî birîndar bûye û yanî rewşa wî ya tendurustiyê jî gelekî xirab e temaşevanên hêja em ê ji wî bi xwe nas bikin ka ew rastî serpêhatî û rastî êş û zehmetiyên bi çi şêweyî hatine, niha rewşa wî ya tendurustî çawa ne û daxwazên wî çi ne, gencekî nûhatî ye bi xwe tu ji Efrîna dagirkirî ne wisa Ebdûrehman derbasî bê hemdillah selamê. Niha tu çawê rewşa te çawa ye, çawa çêbû, tu behsa wan tefasîlan bikî. Şer çawa dest pê kir, çawa tu ji lingê xwe ve birîndar bê Ebdûrehman, em ê ji te nas bikin, hema çi çêbûye tu bi xwe bibêje. كنا نحن بشيخ مسعود صار ضرب، رحنا على ايش اسمه مشفى ياسين وعليت، صار ضرب القذايف وكل شيء ورصاص. تحاصرنا بمشفى ياسين. çawa bû li wê derê, şer çawa dest pê kir. دبابو قذيفو كل شيء. Kil şî yani her tiştê li dijî xelkên sivîlên ku di hundirê wê nexweşxaneyê de bûn, hemû çek û hemû sîlah li dijî we bikaranîn. كل شيء طيارة كل شيء. Zarok jî hebûnên li wê derê dema ku hûn ketibûn تمت مشفى dorpêçê كلها. nav Hîsarê. تمت مشفى كلها بس بشيخ مسعود علينا هنيك تحاصرنا. Çawa bû pişra îjar Ebdûrehman, çawa hûn ji wê derê derketin. اجا رتل باصات رتل طلعنا من الشيخ مسعود على الرقة. Ha hûn pişra piştî ku hûn ji Şêx Mexsûd derketin, îcarê hûn hatin Reqqayê. We li ser rêkê we çi tiştek dît, yani li ser terîq şiftû şî ala terîq yani şahidtû şî كل شيء. çi bû weke çi? ما كل شيء. We her عساكر tişt بيعملوا حركات. kil şî yani Kil şî. şiftû kil şî. Îja baş e pişra hûn ji Reqqayê hatin ku derê û tu çawa lingê xwe de çawa te birîndar bûyî. اجينا من رقة على الحسكة مفرق شدادة جايين. Mefreqa Şedadê tu birîndar bûyî erê bibêje. طلعنا كمين كنا جايين بالسيارة ما شفنا قال في اشتباك قدامنا، بعدين مشينا راح الرتل مشي ما شفت صار غواص عم أوصل مدنية عم يحرقون، أخذوا أغراضا نزلوا أغراضا. yani. أنا بقى اتقوصت اجري تقلت صايت تقيلة، بعدين نزلوني شحطوني. مين شحطوك؟ مين كان هذا؟ ما بعرف مين.
نزلونا خذوا صفي. أخذوا لي موبايل. موبايل ها إجا روشا لنجيتا تشاوية نوكو سيخ عملنا بالحسكي سوينا عملية. سيخا نها هاي لنجيتا دا ها باشا عبد الرحمن شدا خازن انتهن بدي عناية شو حدا عم يطالعنا تعاني من يعني هون. ما في سكن، ما في بيوت، ما في روشا مصاري. وانها الفرد شاوية فر اري والله رندا وضع ونرندا. رندا ونرندا يعني دا خازا الحمد لله. تجي اوكو لنجيتات ورا درمان كرن وبوي اوي تجواي شخوا خلاص ببي. باشا عبد الرحمن جارك دن درباسي بي سلامتي بيجبوتا سجلك سباسكم وإن شاء الله أول لنجيتا صحتاتا تندرسياتا جحر دمكي شاكتر ببا رنتر ببا باشتر ببا جلك سباس. بله تماشاوانین هجا کسی که دنجی یه جعفرینا داگرکری لگل میه امی روشا وانجی ناس بکن که لسر که کوچبریه راستی زحمتین به چه شیوی هاتنه و نهال وی داره روشا وان چاویه و داخازن وان چنه امی وان یک بی یک جوارا راگینن بله دماتا باش بی اون گلکی بخیر هاتن در باسی ونجي بی بخير وقتنا. زور سپاس ده او چند جار بونه که هنده کهون سر ریکا کوچبریه والله حاليا بو تقريبا حفت نخلة چاوا يعني- چه بو يعني بعد عم الحلب ما زنبون قام جعفرين عم جناحية بالبلينا سر چاوان صوبي أما حلب وجبار بون أماتن عفريني جعفريني جي يعني بر زورو زحمت ما كشوني دوردا يعني في زبستاني ملا شو جبار بيه أم جعفريني دركاتن أماتن شابوي اون هاتن شهبه ایجا پشتی آره. کون جعفرین درکتن پشتی آره. که عفرین ها داگر کن شهبه اون چند سالان ماند شابوي تقريبا حفت سالة عم تدامان روشا والوی داره چاوا بول شهبه اون راستی زحمتین چاوا ده هاتن جبر امزانن شهبه جی این لوی داره جی تم شر هبو شخوا دور پیچ و حسار جی هبو لوی داره بشکلی که گشتی روشا والوی داره چاوا بول شهبه دناوا 6-7 سالین کون لوی داره مانه پشتی درکتنا جعفرینی براستی يعني روشه ما و شابه پر گلکی زحمت بود ودا يعني زبستان بو يعني پر زحمتی ما کشونده يعني بن تنبو بارانه يعني روشه کی پر زحمتی بی باشه تقول تون 6-7 سالان الشهبة ما بون ويعني الوادة ريجي الشهبة يجي روشة وقالك زحمت بو يجا بشتي كون جي الشهبة دركتن هون هاتن كداري چاوا بو يانجي تو هنكي بحثا وان تفاصيلا بك چاوا بو دما كون جي الشهبة دركتن شر چاوا دست بكر دما كون سري كي هاتن والراستي زحمتين چاوا هاتن تو يك بيك بحثا وان تفاصيلا بحثا وان كيليان بك براستی يعني پشتی هم شابه درکتن يعني براتلی که هم درکتن اماتن حسکه يعني حسکه جی يعني پر ملت زور و زحمت کشون سر صفات سر جادان خواب کردن و باطانه و صبح و تشتک يعني ملت ما پر رازیل بود سر که زحمت بو اره پر زحمت بود صار بو سرماش سر بو بود زحمت بود و حرب بود زبستان بود باشه ایجانال و داره روشا و چاوایا زحمتین کون راستی وانتین چنن چه داخازین وهنن براستی و داره جی يعني ورجع هم پر زحمتی دکشن قالك زحمته يعني خير مثلا موضوع تدغزن بتقريبا حفتو که قچک و موضوع و دارم خاورکن يعني جو سوره مازوت نینه نه موضوع نینا و جاره جی تنه يعني نه هم چای خود چه دکن هم سر صبح چه دکن
تشتكي تنام تشتني دغازن يعني بمارو دبجن تشتكي نينا تشتك تنام بنظامارو دارور دانكن دبن تنام يعني پر زحمات بداره باشه چه داخازین وهن يعني خستاكي ما يعني جرى مثلا هابه و پر يعني تشت قاراك يعني حال حاليا نكون عم دغازن عم بفتند مالي خو عم بقرن قندي خو وگره که هون دخازن آره، وگره که چاوا مثلا وقارك شو وره کرن حتی یعنی که هون جار کدن بکاربن بسر بلندی وگرن سر عردا خوال سر زیتونی خوال ناوا مالو ملکین خوال عفرین داگر کری برستي يعني عم دغازن انه تنسيقك هابه مثلا هاب ملاتو بخير وسلامات وقارك وندد خو كاس خو مش ما نابه مشكلات انا بنسارك عم بيت تشتي دغازن یک داخازه که وهی او جی که هون یعنی کاربن بسر بلندی جار کدن وگربن اري روزا گنده خوال مالو ملکین خوال اري باشه گلکی سپاس انشالله وی چه ببه ان شاء الله امه سور تبه سپاس دورا جار شوارجي گلکی سپاس على ينسجو بله تماشاوانên hêja ve carê jî em li dibistanên bajarê Amûdê rastî dayikeke xwe ya ji serêkaniya dagirkirî hatin. Ew bi xwe ji Kobaniyê ne lejmêj va li Serêkaniyê dijîn, ew jî gelek caran rastî pêlên koçberî û derbideriyê yên zehmet hatine. Em ê rewşa wan jî nas bikin ka ew rastî zehmetiyên jiyanî yên çawa tên û wan li ser rêka koçberiyê çi dîtine û çi nedîtine. Em ê wan ji were veguhêzin, ji were ragînin û çi daxazên wan hene. Em ê rewşa wan bi şêweyekî giştî nas bikin. Belê yadê dema we baş be. Ştûnî nerhetin. صاحبي شلوني وين راحت Sağ be, gelekî spas yadê. ام خاطر مرة سلاغي بحث. ملاتي كرد قراشينا Sağ be, slavê. دايكي شاي دايكي شيرا دايكي شورش قارا راكي شيرا وام إساني ام خوان ملاتي سريكونينا كسا وقتاكو ام لا ملاتي سريكونينا ام خواس خوشكا شايد بريطانم الشايد بريطانم خوا من حانها جنازاتنا يا بشات دجمني هانا تاتا جنازة ما نزا شو شهيدة ما شكرن شهید ام نامرن نزانو. برا سر و صحابه یادی که ام بحث بکن ام شهيدة حزارة خامنة حزارة مليون اخوة خامنة راست ام ام رابون هاتن ام راس العين ام الرقر لا جيبون ام تشون راس العين رونشتن چون سر کانیه بشه وام تشو سريكانية جي ام تشو سريكانية حرب دیدا چه بو ام لا سال جیبون 2000 تین رقا رونشتن و 19 هم بود اما شب دست بکری چاوا بود چاوا هم کوچ بر ام بود ولی خلقی سر ریکه چی دید ام خلقی خیر خواهم برنشون و من ماکینه اما را گرد و من وارا گیبونه شر یکم چاوا بو یاده چاوا شر- دست بکر چاوا هم سر شر کانیه در اوشی کتن بحث وان تفاصیل هم بکن اوشی طیاره سرمدار وشان سرکانیه ملت گی کشور بود جی ما اوی مقر حوالا دالی خست ملس حوالا دالی خست و ولجه هنگ خلقه حوالا شی ما تخصه. بریندار بود هنگ حوالا ما بریندار بود هنگ شیجی کتن خلق جی شهید دکت سر کانیه خلق سیویل یعنی خلق یه شی مدنی کتن زاروک بون جن بون جوان بون ملاش شيكات اعتدا ما خلت قالك الشيكات هنكاجي ايكو ريفات شونجي بزحمتي مشون ايكو واسيخوتنا مشون اي واسيخو هبون ما دركاتن زارو كخوا عيال خوا جيران خوا دوست خوا قدرت خصن خوارد برن ام هاتن راقدات زارو نشتن ما تشيكي خواوكر كو ساعات دوري دانزده وما دي تقينات اغاتي قرشيناتي ودنجي بمباتي ما دي ملاتي مي كرد كي ماكيني خوا صور بو ماكيني خوا صور بو رقايا بیا ومدي ازركت مجدربة
مدی یک شحارة دنیا خرابه کریه از درکتن مدی ملت عرب لما درکتن دربا فرش دبنه یاره به امتن اتدامان مجیران خار گو منگو اس خیر خوا مدر خینه واسه متنه سيارة وتشتك نبوني يعني عربية وماكينة نبوني. عربي متنه امش خو وضع فقيرين ومالي ما ام خو فقيرين خلق خيراج المذكر من البطا أمريكا حركة خوا خلص كرن راو خير خوش مع خير خو در خصن ام هاتن عمود دربا شاوات چه بو یاده والسر ریکه چه تشتک دید و راستی چه زحمتیان هاتن زحمتي ملت جيج ايكو حادث كرن ايكو كماينا دوان داود كرن بس تتعدد ملت ايكو راقش كتيد دمان جيش بالشرح كرن ريج درباس كرن شرجيجي كرن ساري وانجيجي كرن ونا هفالي ما كشكي ما كيز بنياتا داسيكي قولي وانج قد كرن راست ملت ما كوباني جي كات كنا بن حصاري حرتش الهوا قد كر راست وملت ما ببعرفي داش مرنجي سرما بو سقم بو وسا ونج رقای درکت کن و هاتن و دارین باجار عمودین حال و داره روشوات شوا یادین راستی ولا چه زحمتیان تن پیدی و بچه هی يعني أري مساعدة مرد كندي بس ناوك أمالي خانة راست أم ناوك مالي خانة يعني زاروك ما بيخ جبستان مان دار زاروك عمودي ام زاروك ما ورقا بخواندن مان جبرکو بخواندن مان ام يعني ولو جي ام تأثير المجابي كردال جيبيا وما مالي خا دجمن تغازي ما تنابكي ما عفرين داس ما قرتن تريكونيش داس ما قرتن حرتش داس ما تيزاجي جمعنا قرع جبر ما بر داس ما جبر ناده تغازي تنابونا ما شفي هاوي ام طالان بكن وبيجي ساروك هابو وبيجي شهيدي كو قصا جاني خاص شبو ما فداي كر ام حياة خون جاني ما ذهبه ام شبو شهيدي خال عردينين ام ولات خود خواستن ام حق خود خواستن سرکانی تتخوازی جاره کردن وگری سرکانی مالا سرکانی خام سر بلندی افریج وگره وگره که چاوه هون دخوازن لازمه چواره کرن حتی که خلق ما بکار به بچه عفرینه بکار به بچه سرکانیه بکار به بچه همو باجارین مال روجاوی کردستان بي شر وبي او ام دخوازن دا يعني براحتي وبس دي بس شي دام دينا بس كاتو خورتي ما شي بكافن بس ملتي ما الظلم وزوري در باس خاينتي لما بو حرتش ما بيش يا تاوي خاتي کردان گلک زحمتی در باز کرنه لی تجاری تک نشکستنه کرد هر تم سر بلند بونه تولا خواه را کرنه و لسر آخا خواه جیانه که نو آوا کرنه نو سایاده تجی شاهدی جو ایا که را کریه کرد هر تم زندی بونه آره کرد ما هیرو رو ام پریشیان ام مقاصا رو بره دا با وکالا دا و ام تیدا گل حب بکرانه هیرو وانا حاله ما با و هیرو دجمنی قاصا سر ما لیسوکو با اوا سر ما نذکر ام چاوی خواه وکر ما دجمن بر چاوی خواه ما نظام بو ما دجمن بر چاوی ما دنیاگی بر چاوی ما مردا بر چاوی ما تشک ندی ما چه ظلم تکر ما چه دجمن چکر ما قاعده یعنی حال تو کسی نکریه ما تعداش کسی نکریه مالا خودانه ام عیشتا خانه ام ولات خودانه و تیداش منا قرعه حتی داویه جی امه ناف ولات خواه سر آخا خواه بجی اما حياة جماعة وملتي خواه ام خوشكو براي خواه ام داسي خواه و ام حياة جماعة هبه كردي ما براي كردي ما جدنگي ما ببيسي ام حياة ساغن ام داسي خواه هفكم بس ايدي و شاره و خانتيا سر ما رابه یکیتی یعنی تو تخوازی اینکو یکیتیا کردی چه ببه یکیتیا ما و داسي ما حياة
که حیا کرد ها دنیای دابی برا سر دست خواب بس رابن چش ملت کرد برا رابن ایدی بس ایدی ام نماز سکنن ایدی ام کی خواب به دوست باز کرد نماد سکن ایدی وکه خوشکا شهیده که جی وکه دایی که کمه یا جسره کانی جی داخازاته جه حزب و پارتی سیاسی کردی اوکو به هفدورا یکیتیه که خصاص بکن و بوی آوایی حزب و پارتی کردی همو ببین یک او جی یک جه داخازین تا و یک جه خون و خیالین تاین سرکه گلکی سپاس تایی که میجه سره کانی هری داویه توی بخوازی بتشتک ببیجی آده سرکانی هم دخوازن ملت ما هر کس کشبر بون هر کس بگرم باجار خواه هر کس بگرم مال خواه و تیزا جی ام وک بر آکار حوال هفن ام تیزا ام ملت هفن ام تیزا وک بر جیانک خوش ام هی دل ما جبیر نابه راسته بس زارو که ما جبیر ببه زارو که تو 6 سال حتی حياة عمري مرة كي وجبير ببي بس إيه ما حياة مرنا جبير رابن زارو که خارجی هونه وان چیرو کام ببیجن وان دستانه هم ببیجن وان سرپیهاتی هم ببیجن بیکامه چه زحمتی در باز کردن و چاوا ام بسر کفتن هونه ویجی هلبته زارو که خارا ببیجن این دایی که نوکه و هبن بگومان و دیرو کامرتم زندی ببینه بابي من وجا من تمردقو دمي مرة ما دقو جيروكا ما ام دقو با اندازة نبي وان چيا دقو دجمنه ايكو غانا مالي وان دانا دهيست ايكو ظلمي جنا دكرن دقو ما ام بيت كانيا ما دقو ما دقو جيروكا مرنا ما بينا ما اينا نذكر ام هیرو دنیرن اوش چیرو که باوی ما دیای کامه هیرو تیریا من گشیایا ام وی زحمتی گیدی بینه بله بس هیدی لاجبون بس بله امه وگرن یاده گلکی سپاس دکم دمک نیزیک دا امه تا وگرن سره کانیه امه وگرن همو سر آخوالات خواه چیای کرمینج لعفرین لحر داره امه بکار بلم سر بلندی وگرن ام انشالله اسنا خده اسنا خده اسنا ولاد اسنا شهید ما و خده اتفاقیا في ملتي شهید ما و سروک مجی مسعود برزانی و سروک ما عبدالله و جلان هیرو لما عملوان بيروز كان وانا جمر تخسير ناكرن ام قاندنا حتى فياوي ام خوشار كرن هر بجي جوار جالك سواز يادي زور سواز مثلا شحال بدركاتن حياه بدنا بله تماشاوانین هیجال لوی دبستانا لباجار عاموده کوچبرین میین جسره کانیه و ین جعفرینا داگرکری هر دو به هبدورا لناوا اوی دبستان دا دجین بگومان هر دو جی به هبدورا جبو وگرک برومت تکوشینه که لهنگانه یا راست پیش کشتکن یک داخازه که وان هیا و جیکو بکاربن به شیوه که رومت سربلند و اولا وگرن سره کانیه و وگرن عفرینا داگرکری یک داخازه که وان یا به وی شیوهی دردکه به پیش ناجی دایی که میادن لگل میا امی سرپیهاتی انوان جی ناس بکنو امی داخاز و خواسته که انوانو و اصرار وان یا تکوشینه جی جوارا راگینن جوارا وگوهزن بله یاده دمات باش به اتصاق به سال سرچاوی من خیراتنه و باشن ایشالله سرچاوی مرهاتنه کاتو بحث بکه یاده چاوا اونجا سرکانی در کتن سال 2019 هم چه بو والسره که چه دید مسره که عمل بازاره سرک عنی قال لك كشتن چه بو قال لك شهید ما تشونه يعني شهيده مرسر اوجي ما تشيك وان تقيان ما وان تقيان قال لك قد اخذت تشيبو يعني شرط تشيبو قال لك شرط شاوا دست بكر ياده شرط بكرن جنس كاتكتين جيش الحركتي فري جبل نصر ابو نوان المان ارخص بس ما جيش الحر ما خص
او چتین ترکیه و ترکیه چته ترکیه جی بالا تیده فرین یه- خورا آره، کرن سینور آره. را کرن چته آره. در باس آره کرن چته در باس کردن و قال لك يعني قوة جمرنا ما قوة طعم خدي بو لا لا سبيلا خصن لا ايدن خصن اي ميد وكي تجي خصن لا شايجي هبا يعني وان خصن اما ام قال لك يجي ما سريك عني قال لك ما تنقاي خوار تنقاي سي خوار يعني حياة سريك عني ام دركتن ديك اش كيما جي تيدبون او جي ما ناخذ ما بو قيزك ماشي دزارو كي ويجي هبون قوياده تليفوني مكر مكو قيزام حتى خدي امرك خير بشيني قوياده با كتن هندرد قو دابيشن قو قشيد قنبلات دابيشن قو تشتي جراند دابين ما ها قنبلان داویجن خلکین سوی اري دخل كي مدني. سبيل وهندرا قو قد دريبه كنو كمان هندرت والوان خص قيزام بدور داسي بو شغله دس ساعات 4 ساعات اجتيد ما حتى نزا تشرو قوي كاريك جمر تشبو هنا كاغو مدر خصن قوتا خدي قو دريبه بو قو دريج ما هتبو كليد كرن مكليد كربون هناك وان شاء الله قوي درخصن الحمد لله لا وكي ويهبو تشقوين هاد بس قال لك رجمار في ميدن وكيدن تشوف لو قالك زحمت دیتن اما زحمتي دمکو ديت شر چه بود ام دمکو ترسيان. سرکانیه در اري کتن والله ام ترسيان قال لك شري مزنت سريك عن يتشيبو شرکی گلکی مزن چه اري والله وك شري تشرو الكوبان يتشيد به والعفرين المجوهات اما اي عفرين وكوبان يزود الحمد لله كوبان خلاص بو جار دك دسته وقت ناكب دسته هنكيدن اخي دجمنها کوبانی ما ان شاء الله دجمن وي بكبن وصار بلندايز كردار ري وم كرد صار بلندن لا بازار ري كنتن ام كردن ان شاء الله وي كرد وي سروق بن وجي خو بقرن وسبيل قش بقرن ام دخوازن ام بقرن بازار خو وگرک عفرینش- چاوا هون دخوازن یاد ام وقت دخوازن دایک بقرن سرکانی اي مجي سياساتي مرهبي اي مجي حقوقي كردا دركبي تما وقت شرچه بو تما كسق نربيانج بازار خو هناك جي اي دركتن زربجي وانا مجبور مزاروك دوان هبون هما ايه الشر وايه اشايش وبتشون وشربانه ما كسنا الربيانه بله بله قال لك شهيج ما تشونه ما کرد وسانه یعنی کرد فداکار نار گلکی كردنا قهرمان ترسن شردکن شردکن. شهید بن لدست آخا خبر نعم نادن دز خبر نادنا مناترسن ام جزمن ناترسن ام او ناترسنه تشلو او دبر خو بدنجي قوطع خدي البستامي خدي البستا كرداي اي راس ناكبن ان شاء الله اي زلمي دكن او بكن اي حقيه دكن بزور حق دكن اي خونا حقي وانا او حقي ما بکن كرداي او نقارتش كيف بكن حقي كرداي تما کرد ویوانه تیک ببن به برخدانا خواه به تیکوشینا خواه به سکنا خواه بحقي ویوان تیک ببن آره. برکو کرد یل سر حق و حقیقت اوصل حقيقي اوصل حقيقي نزوست عاد بيجم از بيجم وقتك شرط بوي نا عرب نا كرد نا سرياني نا فلان الربياني كسنا الربياني قش بازار خدماني وبسروك بيجي سروك عبد الله او جلال بيجي سروك عبد الله او جلال وبيجي سروك مظلوم عبدي مظلوم عبدي جي ما شاء الله او جي بقعي خدا قرتيه وان شاء الله او جي سروك ازنا خدي سروك كرداوي تشيبه ام بي سروك نامين هو حقيمه دركبه وك ايش غيني ما ام غازيه دبج مفتاح اداره وش دولتي هاني ام دخوازن الي مبكن ام دخوازن الي مبكن بحقي او كحقي كردا وان دادكن ام دخوازن حقي ما هبه اون دخوازن کرد حق خواه بیستین وکو حمو گلندن اه لسر آخا خواه بیجی سر حقیقی. سر مالین خواه بیجی صار مالي خو بجينو ما مالي فكر متالا بيجي. نكن وزاروك اما نكوجنو ما نخ ما محف نكن ما نكنتنا وتشما اخوانا كنتنا تشما ما كنتنا تشما امجي يعني في عردين سوريا يعني ام سوريا تشيبونه ام خوينا مال بيد سوريا يعني ام بازار مي مملكه بله. مي آخا نكال ما یا بزوری. قدیمه باو کال ما دایکو بابو دا کاله پیر می. مل سر و آخه اري جیانه وي بابو قال ما يكرد صلاح الدين الايوب بري خو شران قلت بري من سلمان تخ برها بدودي ماني نزماني ما ام دخوازن برا حق كردها بتبور رئيس تكت ما جيب رئيس صلاح الدين بري خو هاشم هارون لا هاشم شرانت بري خو شران قلنا حق كردارتني برا دين محمد بن نابه ام قربانا محمد بن ام قس سلمان صلى الله عليه وسلم ما محمد ما قال كلمه محمد بالكافر هذا الربيع نكاري بدل كي نسكني كافر هذا كشن وسوال نذكر لگرگ کرد جی او جی وکی حمو گلندن ببن گلکی خودی ما باشه اري آدن و حكى داره كردان وانا نبي شما باشه آدن هل و داره روشاوات شوایه الحمد و لله راست زحمتین شواتین ولا الحسكي انا مزبوط بو رشامه حسكي ام بيز الثاني يعني من قيس سمانه برو كيرجي لاوي مكت اما باي برينا خوياي در باسی اسلامتی أخوات روشان إسلامتي. هل ورد شوایه الحمد لله باش دمشق باجار ما شاء عامل الله دلوان مدرسة. ونتين مسلامة منظمتين تخطورتين سواء المدب الحمد والشكر يا ربي خدي المدركتي یک داخازه که وجی هی دیسا وکت دایی که کج سریکانیه
تو دبیجی یک داخازه که ویا تنه هی او جی کون بکاربن لگل شروانا لگل زاروکین خواه لگل ریوبری خواه بکاربن بسر بلندی و گرن سر جهوار خواه قدیم که و زاروکتی خواه جور دست بکریه. ام خوازن حقی ما درکبه. بله. یعنی ام المملکت اخوال بازاری خواه بگرن. با دبی دایکی شبان دبی دایکی خرکی ناب دایکی مرو و ولات خرکی جناب ولا. نابا ولاتن. اب ولات می. بله. شلو او تدجين مجي ام ولات مي او نكار بزولي مجي درخن. نكار مقوطة خدي و عايل بكبه. عايل وبكبه بزنا خدي قرآن كريم ورسول أكرم. وتا قلت ام كردن ام لا بازار ام كردن سر بلندن لا بازار قندن. لا بازار قندان. زارو كن بازار. مو مستا آرام. آری راست. ام بنابر تيري بيبر. ام يعني بنابر تيري بيبر. وخديش مرحقة كي درخي إن شاء الله أم بير راضي بالكرد وإن شاء الله دجمن بكبي أم دخوازن تش دولتها بالمرة بنقالي ما بكن حقي كردا دركبي. بله. يعني حقي كردا كرنتنا وإن شاء الله أنا حقي خو بالدست بخن مادام إن شاء الله أو قص هذا ودايكن وك كأو قصي جخاك خو حزبكن بخاك خو وجريداي بن شروان مهنن ريفبريا مهيا إيرو كردش حموسة دمان جدات كردمون دولة بس حقي جمع بيزر ناكبه وكرد ويلسر حاكا خو بيجين قال حمو خلق دن وبكاربن جيانك رحات جيانك سلامت آشتی آرامی إن شاء الله جاينا سرق ريا خدي وخدينا ساك ونجيني محمد حقي كردا ونداتك وانا نفس المعنى تقول بري تقول كافر هبون إيه كافر أنا كافر بنفس المعنى هما أباني قلت هاتن الريامة هاتن بأو كافر حقي كردا ونداتك حقي كردا وندانا إن شاء الله محبي وندانا به ويقش بخير به وانا صري وساق بخير وسلامة ام دخواز سروكي مع عبد الله وجلال جي حبس ايدر كبس صلاح الدين در مرتاش كي جا ايه سروك جي حبس ايدر ام خيرش حبس يار جي دخواز تركي قشي بردن قالك اسفاز يا ويت ساق به بله تماشاوان هیجا ام د صحبت و نقاش خویا لگل کوچبر مین جعفرین داگر کری بردوام دکن هاجی دایی که کمی دل لگل میا ام روشاوان جی ناس بکن ام جزار و زمان و بخوا سر وقتی و راستی ببن که او چند جار بونه دکون سر ریکا کوچبری و راستی زحمتین بچشی ویتین و چه داخازین وان هنه و اویج بو واره خواهش بو عفرین داگر کری چه ببیجه بله یاده دماتا باش به سلامتی به درباسی بیج بو گلکی سپاس یاده چند جار بونه هون دکون سر ریکا که کوچبریه سر ریکا کوچبریه یا زحمت 4 جار نه ام کوچ برده بن چاوا دبه مثلا چاوا بوده ام پر زحمتی دکشینن بخوا ام العفرینه ما د شکاتو دو ما يعني ام دكاتن شکاتو شكافت عندهم من دما شردس بكري 2018 آره ام د العفرینه بخوا ام د شکاتو دو بین ام نوی در کاتونش دست تو پیت تفنگو جداست یورو ام نوی در کاتونو مد شکاتو دو یعنی جیون دکر چند روزان هون شكافت عندهم العفرینه روی دوری ام در کاتن يعني هون تام بينجو درو ام د شکاتو دو بین بينجو در روزان هون شكافت شکاتو دو بین روی تولی ام در کاتن ام هوتن عفرینه و ام ورجی یعنی پر ما زحمتی پر کشوند ام تقريبا 5 مول 6 مول ام دحوشك على عدم دوبين العفرينه ام دم عفرينه على عدم ام 5 6 مول بين يعني ما پر زحمتي كشوند اوفتنا كهرباتنا قوبتنا پنجراتنا تشتكتنا پشتی و عفرینه ایجی چی؟ ما داوی خدا آره عفرینه ایجی ما داوی خدا شهبه امچین شهبه گخونه گخرابینه خراب ببون دم دست که چون شهبه آره گخراب ببین گیوپه هدمی بین و دیسا ما یه دوردو دیسا 7 ساله مال وردو جیان کر 7 سالان هم شهبه ایمان 7 ساله روشا والو داره چا بول شهبه ایجبر تم شرح بو دور پیچو حصارین و داره روش چاوا بو بشكل راوش يعني باش بي بس دي صار زحمتي مع بركشون يعني باش بينا خو يعني تشنقل سرما
يعني حرب دار ما تشنادي وقت ديسو مع زحماتي بركشون وبشتي ويزوتا د الشعب كيدو يعني د ساعة كيدو روبي تبلیغ کردن ام گیج و درکاتن یعنی ایاب کنجه بدنی خود درکات پشتی 7 سالان پشتی 7 سالان معنی زنی یعنی حتی نی دقیق هم که درکم معنی زنی یعنی تشتک تنه و ملت گی در بکد و قرار هات گوشین که شهبت دارن چاو بو ایجاد ما و جاره این کنج شهبای درکاتن و سر که چی دی تو پشت اون هاتن کدر سر که ممستا حتی سبه هم دی چی دیرکتور دو و ام خاوتنا ام تی برچی و مری نخوش بمارو یکی نخوش بمارو یعنی نخوشی هبو نخوشی بهابین یعنی ما تاگو چای ما گدی یعنی سرمه دو یعنی برچی بینه دو یعنی گشتکی دو و ام شاف که پیدو دیرکتور ردامون شبکه و سه حتی اون شهبا درکاتن ايوه ام درکاتن تقریبا حتی ساعت دو و اشتباک گچه ما چبی باشه قرش میش ملت مابن یعنی ام که کنجه بدنی خو ام که براویانو یعنی ای های کنجه بدنی خو راوی باشه الحمدلله یعنی چه بی رو بیا ام جورجی دار کاتن ام هاتن شهبایه ام جزوتا شعبه دوار دو ما او کر یعنی ام دوار دو شهبایه پشت اون ام هاتن طبقه هاتن طبقه ایجلوه داره روشا و چاو والله الورج روشا ما هیچ خراب تربی شهبا خراب تر اره والله هاوجي عم تقوس عم تقومول ده هاوج هودوك ما زندوبين ونا كهرباء هابي نا اوف خورن ده تشتك مع نادي مع زحماتي الورجي بركشون لا طابقوه بشتيوه عم بوشه عم كرن خيمو پشت ایجارون کتن ناف کامپان اره عم بوشه كرن روشا والوه داره چاو بول کامپن طبقه كومبي ولا الحمد لله ديسو يعني اوف هابي اوف يعني احيانا هابي احيانا تنهابي يعني مع زحماتي اوفيد برضه يجيكشون سلاف الرمبي زحمت بو یعنی هر جیانا چادران یا کامپان زحمت سرمات هوا گلکی سارد به تایبتی جیون که قچ که وان زارو که وان هبن گلک یعنی خیم بخو گزانن یعنی زی گرم ده به زی سارد به هاوینان گلکی گرمه هاوینی گلکی گرمه جوستانی زی گلکی ساره بورو دبی معنوس این عم که چه بگرن تشتی مع قد كات تشهابو قد كات درجي وسوبا ينام برجة سوبا دا ترسين معنو بيا بوريا دقرت معنو بوريا دقرت فرق يعني بوز زي داعو سيفي ما كان بي عم لحوفي وفيبين تبقى تقول هون سالكي واسبارت كم 2 ماه سالكي تقريبا دمه عم ياكي داود ديو كاتن طابقوه ياكي داود ديو آره 2024 بون هاتن آره تقریبا ساله که ودم هان وسهون طبقه من ایجاب پشت چاوا بو چاوا و جاره اونج طبقه درکتن هاتن و داره الطبقه قوتن يعني اوليه دو دقي شري حلب داس بيبيه قوتن عم كي حتى طبقه هارن يعني هاو ترسو هاو خوفو تم تزكي ما دويا والله ما نون دخور تعبي ما بيستربين يعني ما نازوني ما نوم بخور ما نازوني ما ناخور ما نازوني عم كتش كوري بكن تم هاو ترسو هاو خوفو دم يجي ما دوبي بشتي عم كوتي عم كان طابقو ويوم دبي كحطو طابقو وارن يعني عم تم بيت ترسي دوبين وروكي بساكن اشتباك بهاف دكات ل او اشتباك لو نال هاف دكات طبقه ايوه ودار دورانا الودار يعني حسي هوت ما ومستشفى عسكري ما بنيزيكا ومساكر بريندور بروتن إسحوف بينجا بريندور هوتن جي عسكري جي مدني ده مستشفى ده درجة مهافنا عسكري ومدني فو وهو قلت جا بريندور بين بشتي ملات يعني عم ترسين ويشتوين حسي بار ماتي ربي عم جورجي الرافين ام هوتن مش تبقى يجي إجا دركاتن وتشل سري كديت دما يعني كون جوي داره دركاتن جو تبقى هون راستي زحمتي إن شاواتن تو يك بيك بحثا وان تفاصيل عم بكيادي نا تفاصيل عم زي دركاتن عم هوتن عم جيشت المنصورة ومساكر اشتباك بهافدكات عم سكنين بس عم يعني دمول سيمول بينو بشتي اشتباك عنو بهافدكات عم سكنين حس قطبي وعم داركاتن بشتي ما بر زحمات الدين زحمات الدين نفس براية من
قهود قو مدي قو ياك لبيشي ما برن قو تيقو خورك قو حسي في شاكي وطمن قو مدي دود سسيدن وداري شهيد خي خستنا خلك سيفيل سريكه يعني آره. شهيد خستن خلك خلك سيفيل ما يعفرينه يعني كشتاب جي قايدر عفرينه. كاتن ايه قو داري دو اشتباك چه بيا وشهيد كاتنا جي عفرينه بين عفرينه آره وبروكي مرة قو بفتل قو جنفوت كي بفتل هار طابقو إيه ويجي نكوني ممكن يخو معزنا نكوني بفتلون دو جنفو قلت كي دار بوز به يعني أقول بيشي ما قو معرا كشتن انسان شهيد خستن آره، انسان انسان شهيد سيفيل خستن. ين بيگناهين محسوم وان كومين شتا خلك ما سيفيل يك بيك او شهيد خستن ايوه ياك بياك وونجي يعني قو مع بردي ما تشنادي بس ناد المنصورة دو يعني مع خو خالوس كر وبشتي وين ريقت كرن بشتي زوهن ما خد دار دار كاتن بوس كر هذا. ايوه بشتي قام دار بوس بين ريقت كرن وما زحمتي هاتن تيشو ور عاموده يادي باشن هال به داره روشاوات شوي العاموده وروشو زحمتين مع كهون راستي ويتين شنا چدا خازن وهنا واجي بحث ولا كورها بيرند تيش كولا كوريا معرو بكن عم هو في سوبانا هو يندبينن عم في سوبانا يعني زحمات قال لك سوبانينا يعني يعني حتى انها تناو مازوت يعني نادن يان شاوي موزوت هنا چند روش بونه درونا عم درونا في موزوتنا دو روش بونه كهون بي آره. مازوتن تايبت شينها يعني هوا روش ساره صور يعني اشتام زحماتك يعني برز او دكشينن يعني حتى لوكو تكيب صار مو او ديسو ما عم دكشينن وديسو جي عم دبن ملو عم باقر عفرينه خو وگره که چاوا هم دخازن یادی والله وقت فقارك نزم عم توقع دكان عم دخوزن ابم عم اون كري اب مع شهر اون كري اخو بخوس بكم عم هارن بس عم عفرينه خو ما اون كري بس همرا كي خو بخوس بكم واذا قزفت قتشيا كي خو بخوس بكم ملا عم بخوس هارن عفرينه خو وإيد دويا دبم ملا سي سوليدن عم قوش باره فربن ملا عفرينه ما ناري عفرينه مايا سر بلندی هم وسر بلندي عم هارن وإيش شلون جامي سر بلندي هارن آلی راست وعم دخوزن أمان هابه عم هرو دخوزن وكو بوارن عم كي هارن وأمان تنابه ملا دها سوليدن بتسام لفربن هون ناتشن بقوتي حتی خو- خود چته هبل عفرینه هون شخان نکار نو میشن عم لورن ملا تشاتوك تدو بمين عم لورن عم دخوزن عم بقوتي خو عم بخيزي خو عم هارن لگل هیزا خواه لگل ریوبریا خو خواه عم وقارن عفرينه خو به شیوه کی سر بلندی وگرن عفرینه وگرن آبا دارن خواه زیتون انتگو زیتون یتهبونه و سیادی لا عفرین هابين زيتون أنا حوش أنا يعني شتنا يعني ملاتي عفرين بخو يعني فعلا يعني زيادة ظلمين زيادة أما هارن دارك مولي خوين سر هفته چیچ که هيرك ميرك بكرن أما شين خو بيلن وبرافن دیستا جون کوچ برده ودي سوجي ملو دي سوجي عم دها سوليدن قوش باربن ملا عم بفترن عفرين خو ملا عم سر بلندي هارن ملا عم دبن بيروقي خود هارن دبن بایراق خواده هون تخازن وگر آره، عندبن بیراق خودم آلای هارن. خیار رنگین دا از بری و از چی معفرینه آها تا چوی بره جاره که چی میونه پر نامم چاوا بوده چه دیدما کود چوی نو، پشتی او پاسالان قوتي معرو تيدو تنابه بوشة نفس أتشيم حوشي من قهونو تيدونا چته تیدانن شاتا تيدونا جه ناخوشة درناک هون جیان ملت هزي معرو قد عفرين دو تنابه قندي معرو دو حراتي معرو تنابه ناخوشة راسته بشتي وقو صول أنا أتشيم أنا ناخوش تهارم وأز خمگین بو یا این دما آره کود والله. چوی تو خمگین بو از خمگين بيم ورا ساكا هاف قندي تايا هاف مولو تايا هاف فلتو نكون هار حوشي من حرس دينونا بار أمناوين ليه بنرن حرس البارنا ناهیلن یعنی کود بچی حوشا نه. خواه بچی مالا خواه نو نيلن وبشتي نوكو ديكي بدارن اكي ملو جيفاكن ملاتي عارفين يعني فعلا برزلمي نوكو حوشد هانا دبي حتى متشين اي براي خودي حتى في شنو جي كشوندنا فیشی تشجی تشتك دیزینه نيشتنا ناقو ناتش بس على عدموي قابو هر تشتکی تشتک و تیدونه جد هموی. دزینه جد آره. کرنه دزینه شخارا برنه لسوکان فروتنه لو سوي كوفريتنا ملو ديسوجي ملا مهارن ملا على العدم بي ملا قوتي خوارن لهونه هر دیساجی چه بکن ساز بکن هونه جاره إن کدن شاء و الله. در رژیم بکن يزني جیا وياخدي ويزني عفرینی وياخدي راستی جی یعنی الحمد لله اوان رجيو جدا ما جتي والحمد لله عمي رجي خوجي بقول عمي بون خدي خوكن هونه بانگ ان شاء الله خدا بزني جی وياخدي
اما وگرن یاده حتما ایشالله. سدی سد انشالله ایشالله جاره همه کده وگرن و هینه اما و- هفدو لچیای کرمیز ببینن ایشالله. لعفرین ورن نوا دارن و این زیتونان آره. اما ورن نوا دارن و این زیتونان و ایشالله ببینن ایشالله خدا بله گله که سپاس یاده توی هری داوی تشکی ببیجی من وقت چه؟ اگر هری داوی وقت دا خازه که تا تشکی تهبه تو بخوازی ببیجی خواسته که تا این چه مطالبه که تا تشکی تهبه خواسته کنم که اشتم هران گنده خور سر جاره خورینن سر تربیت دک بوفکه خو ام دی گنده خودارینن خواسته که ما هوا خواسته که ما ملو ام به قوت خواهرن بله به هزه خواهم هرن ام وچتی بست خوزن اما وگرن گله که سپاس انشالله. یاده سپاس بوده تا هر هبی انشالله و بیجی آپو بیجی سروک آپو بیجی سروک آپو گله که سپاس بله تماشاوان هیجا ایش و آزار و کند و کسب و زور و زحمتی چه دبن بلا ببن لیامه تجاری دست جخاکا باو و کال و دایک و داپیرین خوین قدیم و کفنار برندن اوه رستهوک لسر زار و زمانین حمو کوچبرین مین جعفرین و سریکانیینه او پشت راستی و تیکزی لسر ویا که دکن کو بردیلا و چه دبه بلا ببه او هر تشتکی بدن پیشیا ریکا خواه لی او حتای تیکوشین و اصرار خواه یجبو و گرک برومت و اوله بردوام بکن آنگو یک داخازه کوان دردکوه پیش او جی داخازه آواکرنا جین و جیانک برومت و سربلندی لسر خاکا خواه یا گنجینه و دولمنده سپاس که لما تماشا کرد تماشاوان هیجا ام جی دگیجن داویا برنامه خویا تایبت هر سرفراز و سرکفتی بجین بخاطره واه